Sveiki! Šiandien džiaugiuosi Jūs matydama 8 lietuvių kalbos pamokoje. Šiandien pakalbėsime apie veiksmažodžius esamojo laiko su galūne o. Pasižiūrėkime, kaip asmenuojami veiksmažodžiai, kurie baigiasi esamajam laike galūne o. Valgyti, valgo, valgė. Aš valgau, tu valgai, jis jį valgo. Mes valgome, jūs valgote, jie jos valго. Давайте посмотрим, как будут изменяться и употребляться глаголы «скайтити» и «рашити». Когда мы употребляем глагол «скайтити» и «рашити», мы используем его с единственным числом галининкасом. Когда употребляем слово «не скайтити» и «не рашити», противоположное значение, употребляем с единственным числом кельмининкасом. Перед глазами у вас табличка, на которой показано, как изменяются существительные в галининкасе и кельмининкасе. И дальше фразы. Ar tu skaitai knygas? Taip, aš skaitau įdomią knygą. Antanai, tu skaitai knygas? Ne, aš neskaitau knygų. Ar gali man paskaityti pasaką? Ne, aš neturiu laiko. Gal galėsi paskaityti vakare? Žinoma, aš paskaitysiu tau pasaką vakare. И наш словарик опять 5 новых глаголов. Глагол valgyti, daryti, sakyti, žinoti ir mokyti. Прочитаю все основные формы этих глаголов. Valgyti, valgo, valgė. Daryti, daro, darė. Skaityti, sakyti, sako, sakė. Žinoti, žino, žinojo. Мокити, моко, моке. И давайте почитаем. Laba diena, ar žinote, koks pyragas šiandien skaniausias? Laba diena, visi sako, kad mūsų obuolių pyragas yra nuostabus. Šiandien jį kepė meistras, kuris moko kitus konditerius. Puiku, o ką dar skanaus turite šiandien? Šiandien turime puikius šaltibarščius. Ar valgote juos? Taip, labai mėgstu. Valgysiu šaltibarščius ir obuolių pyragą. Puikus pasirinkimas. Kaip ir sakiau, pyragas jūs nustebins. Prašau prisėsti. Дякую. И дальше идут наши задания. Вам надо вписать правильную форму глагола и ответить устно на вопросы. Ar jūs dažnai skaitote knygas? Kokias knygas skaitote? Ką jūs darote rytais? Ką geriausiai jūs mokate daryti? Ir ar jūs mokate lietuvių kalbą? Dėkoju ir iki greito.